Достор, тугандар, ассаламу алейкум. Биздин каналдын көрүүчүлөрү, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бишкек шаары, Алтын Така мал базары 24-кө 7 иштейт экен. Мал базарда киши дагы көп, мондай машина унаалар көп, койлорун алып келип сатып атышат. Күнгө ишемби 13 декабрь. Тугандар, майда жандыктарды алып келип сатсаңыздар да болот. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Реклама үчүн 0707 388 350. Мынакта чөп бар экен, чөптүн баасын билип коюп анан баштасак, Мына базар кызып атат. Мурунга караганда көбөйүп калган, бул жерде алып сатарлар сурап атат. Канчадан экен козулар? 13'te. 13 сиздикиби? 13. 13. Мынауыздың қанша көресің? Сурап атышат. Муну канча көр, экөөнү канча бересиң деп. Базарга эми кирип баратат. Мына бедени баасын билеличи. Бир тугандар тоют кымбат болуп атат. О, байке, канчадан баасы? Каналбы? Айтсаңа. 430 сом. Тонка бар деген. Тонға бар. О, мына 430 сомдон экен. Мынаки. Бул жерде биринчи көз 450ден дейт. Баасы мынаки. 450ден сурап атат, түшүп берди. Сиз көрүп атасызбы, байке? Көрүп атыптыр биякта. Канчадан сурап атасыз? Түшүп берди атасы. Канча тик бар туган? Ичинде. 90. Мак, содаңарды берсин. Сурап атат аларман. 450ден дейт. Түшүп берчи дейт. Мына бул жакты жарымдатып коюптур бир туган сатып. Мынаки, достор, биз менен болуңуздар. Бишкек шаарындагы мал базарда көрсөтүп туралы. Тугандар. Канча кылып койдуңуз тасыр? Я, экөөн. Канчаны? Екөөнү. Коюңузчу, 13тен сурап атса. Канча экөөнү 80 кыласыз? Куркала кетпеди мына. Сонда баа кетпеди. Канча болду курука? Мына адышым. Курука канча болду? 80. Общий, Канча баш экен? Кана болду. Кетти мына 81ге. Кичине кош дедиң, кошпон мынан 5 тонн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бол келе. Арда бар. Жетөбү? Я, инип. Жетөбү экен. 81ге бербей жатам. Кошосуна эже экен бега. Мына базар башталып турго бир туганда. Аттар кирип келатат дейм. Бишкектин базары кандай болуп атат деген бир тугандарга келип көрсөңүздөр болот, достор. Алейкум. Мына базар жакшы иштеп атат, достор. Сиздерге көргөзөт бере берели. Дыйкандардыкын. Мынакей. Ушул жакта көп да. Мына мериносты көрөлүчү. Ак койлор канчадан экен? Мериностор. Меринос. 18.500 экен, Буларычы? Бардыгы 18.500 дейт. Достор, эртең мененки базар жакшы болот. Жакшы малдардан, койлордон аласыздар, эртең менен келсеңиздер. Канча экен бул? Кочкорбу? 35 миң сурап атат байке. Кочкор экен. Канча тиш? 2 тиш. Сиздики канчадан экөө? 100 сурап атам экен. 50дөнбү? 50 миңден 100 сурап атам дейт. Мында чарбалар бар экен. Канчадан эже? Чарбалар 10 миң сом. Ургач койлорбу? Ургач койлор мына 10 миңден. Сода болдубу эже? Канчадан бербей жатасыз? Азыр келдиңиз. Содаңызды берсин. Азыр келдик. Сода болот. Канча экен байке? 18. Байке канча берип атасыз? 14,5. 14,5. Ой. 14,5 берип атат мына. Ургачыбы бул? Ургач экен мына. Жакшы болду. Жакшы. 14,5 берип койду. Булар канчадан козулар? Байке? Баалары. Сиздики эмеспи? Ата чоң кочкорлор бар экен. Канчадан булар? Койлор бар экен. 35. Бушмалбы? Же койбу? Кой экен, Мына 35. Ар бирин 35тен сурап атасыз. Ар бирин 35тен сурап атыптыр. Киши көп. Кайсы бирин тартышты билбейсиң. Мону көрөлү. Канчадан булардын койлор? 27. 27. Канча тиштер булар? 6 тиш экен. 27. Куйруктары да жакшы экен мына.
Tike kuyruklar. Bu hafta da baykem tizip koyuptu. Kozlar kançadan? Bunday. 22'den? Ha. 22'den. Apaluza buluza. Ha. Barıtın. Жаңы пародабы? Жаңы paroda. Жақсы Apaluza deyip. Мына ешкіні көрелі. Байке қандайсыз байке? Жақсысыз ба? İşleriniz. Қанша ешкі? 8 мың. Мына улақты ешкі. Қанша? 30? 30 екен мінеки. Жерінің қараңыздар. Номер айтып қойсаңыз болады. Сүт бағытын ешкілерден іздегендер болсын. 0707 мына жаңа 84-82 84-82 63 мына чалыңыздар. Жаш па ешкі? 4 dişi var. 4 dişi var. Ноллаған. Ойнап атат қараңыздар. Мынакей бұл жерде текелер бар екен. Улақ башталды. Текеден бір өлі екен бро. Ешкі қаншадан? Сатылып тұр. Теке? 13,5 мың. Сатылып тұр да, мынакей кишилерден сауда кылып атат. Азыр ар жагынан өтүп, сурап сиздерге маалымат алып берели. Козулар канчадан экен байке? Мо 2 козуңуз. Баасын айтып коюңуз. 18 мың сурап атат мынакей. Бургачылар окшойт а? 18 мың сауда болду. Кайсы канчага кетти тууган? Айтып койчу бир. Ешki gitti. Кайсы ешки? Mına moğa ешki. 11,5 мыңга алып туруп байке. Семизби? Semiz de. Soyup жеген. Жақсы, бұйырсын байке. Мынакей, семіз soyup жеген екен. Мына теке. Азыр иесіне маалымат алалы, иесінің ішіне бош ой айтады, достар. Мына бойныйға кетті, жақта бойный бар. Сойдырып келейлі дейді. Достар, сойдырғанға да жақсы месталар бар. Бұл жерде. Аларды да өзінше видео қылып тартабыз, достар. Семіздерді өзінше қылып, ар күн іштейді. Күнде келсеңіздер семіз қозыларды аласыздар. О, жігіт бош ой айтады. Мо қойлар қаншадан екен байке? 50-ден бі? Қандайсыз? Бұлардың жаштары қандай? Тиштері? 4 тиш, 6 тиш, чоң қойлар екен, е? Бұлар қачқан бі? Туупашта да қозылу бар екен, мына екі. Бирөө жалғыз, бирөө егіз туып тұр. Номер айтып қойыңыз. Жақсы қойлар үшін алам дегендер болсын. 0707 71 74 72 қаяқта болады бұйырса? Бишкектер, Ақжар екен мына. Бұлар туындап қалды. Плем карта бар болса да. Мына. Чалып байланышып түшіп бересіз бе? Biraz жолына түшіп беремін дейді. Байкелер туғанда көріңіздер. 8 баш бар екен мына. Қозылулар да бар екен. Бирөө егіз туып тұр. Бирөө бірден екен. Мо ешкілердің бағаларын бір айтып қойбайсыз ба? Чоң ешкі. Дойны. 17'ge. Büt ek dişler. 2 dişte. Yaş eкен, he? Ek dişler. 3 öten yaş. Yaş eken mı? 17, 15, 15, 14. Mo tekeleriniz ki tekeden eko var mı? 13,5. Mo kara eçkileri de aytıp koyunuz. Kara eçkiler. Çoğun eçkileri eken. Ne çoğun? Sen büt semiz eçkiler. Semiz. Susamırdık soyuşka, he? En soyuşka. Kançadan? Arganda yok. 12'ge var. 12'ge. 12,5, 13. Yarım 13. Rahmat tuğan. Gettik endi dagım onday korolordu көрсөтө берели. Kozlar бар eкен evde. O kozlar kançadan eken bir tuğandar? Sizdiki? Qanday? 24 mingden surap atırdılar. Baylandı mı bayke? Baylauda turuptur. 24 mingden. Surap atatında. Şular soda boldu? Emi geldiniz ha? Makul sodanızı versin. Buyakta köp öte tuğandar mınaki. Күн еми чыгып келет. Мына козулар канчадан экен байкеси? Кандайсыз? Баалары? 12'den 17'ge чейин. 12 миң сомдон 17 миң сомго чейин. Булар 17 миңден ашат, да чоң-чоңдору. Мынакей 12 миңден 17 миң сомго чейин. Базардын көрүнүшүн көрүңүздөр туугандар. Мына кой канча экен козулу кой? Коз 120 миң, канча тиш кой? Экинчи тут. 4 тиш. Кайра болосу бул? Kaçıp kaldı ya. Mo kozu çoğayıp kaldı turgo. Burgaçı? Erkek kozu eкен. Mına. Janşandın primoy balası. Janşandın primoy balası dedi. Janşan degen qoçqorun primoy balası. Qoçqor eken. Lina Sharpey. Lina Sharpey deydi. Nomer aytıp koyuңuz. 0704 0704 577 577 704. 704 деген номерлерге байланышып көрүңүздөр мына. Kozu 120 dedingse? Soda boldu. Жаңы эле келип турбай экен. Мына муакта да койлор бар. Жакшы койлор да бар экен. Муакта семиз чарбалар бар.
Qanchadan ekan tuğan? Assalomu alaykum. Bağlar. 18 mingdan. Bari soyishqa jaraymi? Jep turganlar. Ona semiz ekan. 18 dan. Yaxshi. Bularni bölüp qo'yib qo'zlar. Kozlar 15'ten. 15 dan. Yaxshi. Shu yerda ulas bardayım. Shu yerda ekan. Mana echkileri bar ekan. Bular siznikimi? Ha, bu yoqdagi ekan. Yaxshi. Bu yoqda da qo'ylar bor ekan. Cho'ng qo'ylar. Mana qo'zili qo'ydi qaranglar. Qo'zi cho'ng'ayib qoldi. Qo'ylar qanchadan bayka? Qanday istar? Yaxshi qanday? Densoqingiz yaxshimi? Qo'ylarning bag'alarini aytib qo'yingizchi bir. Cho'ng matkalar Ha. 150 dan so'rayapman. 150 dan cho'ng ekan. Bularning bo'ylari qanday chiqadi? 90 dan öde 95 gacha. 95 gacha. Tishlarichi jashmi? 4 tish. 4 tish. Qo'zlaringiz qanchadan mana ular? 70 dan. 70 dan. Liniyalari bormi? Bazı şeyler. Shiroki deydi. Shiroki ekan. Shundaylardan izdegenler bo'lsa, ko'ringizlar. Mana janaqa qo'y. Qo'chqordaylar bo'lgan qo'y ekan. Nomer aytib qo'ymaysiz bu? 709 meni. 0709 12 04 72. 72. Chalinglar. Ammo qo'ylar kimniki aka? Sizniki qanday? Bu qo'zli qo'y qancha? Kozlu koy 80 ming var. 80 mingmi? Tishichi? 8 tish. Bu qo'ylaringiz-chi? Bu qo'chqor emas. Koy vardı. Bardi qo'y bu. Afgan aralashmi? Ha. Qancha ushungiz? 150. 150 deydi. Mo'g'larchi mo'g'lar, cho'ng qo'ylar. Yakta. 6 baş 150 mingden. 6 başı 150 mingdan deydi. Qo'zili qo'ylar da var ekan-a? Bir ile kozlu. Bir ile qo'zili qo'y. 150 ming. Liniyalar var-da? Linyalar var. Var ekan do'stlar, liniyalar. Buni bozordan da ko'rsangizlar bo'ladi. Nomer aytib qo'yingiz. Aytasizmi? 0700 26 25 03. Çalıp ko'ringizlar. Bağlarını tutingizlar. Işembi günge qarata ko'rsatib atam to'g'andar. Işembi günü sizler Bishkekte olsаңыздар, mına bazar işlep atat, momdaylar tushib atat. Sizler de olib kelib satsanızlar bo'ladi. Mana Baykemde de var ekan. Bular. Qanchadan ekan qo'zlaringiz? So'rab atat. Qancha? Bu Baykemdeki ekan, kishilar ko'p ekan. Yananda so'rab atat. Qo'ylar qanchadan ekan bayka bag'lari? Bilmaysiz bazını siz. 55 dan. Ha, 55 dan. Mana 55 dan so'rab atat. Yo'q, turaveringiz. 55 mingdan ekan. Quyruqlar, razrestlar bor ekan. Ha. Mana ki. Baykalar so'rab atat. Nolari da bor ekan. Alg'ana yaxshi deydi. Meyli, mana o'rib olgan bir 10 chaqta odam ko'rib atat. Bozor qizi bo'lib atat tuğanlar. Biz menen bo'lib, har doim ko'rib, kutib жатқан bir tuğanlarga razılıklarni bildiremiz. Dağı olsa görgöz bereriz biz sizlerge. Qo'chqorlar qanchadan bayka? Qo'chqor ekan. Qo'chqoringiz qancha? 100 de atam. 100. Shidda verdin. Ha? Shidda verdin balasi bu. Ha, balası primoy balası. Primoy. Mana shidda verdin primoy balasi ekan. Buningizchi? Buni 100 bor ekan-da. Qancha buni? Ani 45 de atam. 45 gördünüzlermi? Mana. Nomer aytib qo'yasizmi? Bazardan satasizmi? 500 menen. Shidda verdin balasi ekan. 07 81 81 53. 53 dedi. Mana artından da ko'rsatib qo'ying. Bunda bu 45 ming. Mana bu shidda verdik, he? Shidda verdik dedi. Primoy balasi deydi. Dostlar, emi qo'ydi tushunganlar biladi. Shidda verdik degan qo'chqor bormi hozir? Keyinler o'lib qolganligini deb aytib qo'yadi ekan. Primoy ne veresi deb. Al 5 yil burun o'lgan, misol uchun. Bilgenler olsa yazыңızlar. Buna qo'zlar qanchadan ekan bayka? Ya. Qanchadan? Qanchadan bağları? 18 mingdan ekan. Mana 18 mingdan. Bunlar 12,5 milyon. Ha. Bunlar 18 dan, bular 12,5 mingdan. Ha, ba qo'zlarga jarash ekanda. Buna janalar girib kelibdi. Oh. Ha, tartib qo'ying, salom aytib qo'ychi bir. Krasavchik. Qana, seniki. Qanchadan? Uchovi qanchadan? 17 bin. Ha, har birini? Har birini 17 mingdan so'rayapti mana shu yigit. Buna janag'i qo'zlar sotib olindi. Endi yoqdan sotadi. Üstüne biraz akça qo'shsa sotaveradi do'stlar. Bozor deb qo'yadi. Mana shunday tuğanlar, biz menen bo'lingizlar.
Туугандар алтын така мал базарына барыш үчүн кээ бирөөлөр сурап атат адрес боюнча. Ушул Круговой, Маевка бул жагы Дордой жакка кетет. Бул жагы ошол аэропортко кеткен объезд жол. Ошол пригородко жетпей сол тарапта алтын така мал базары жайгашкан туугандар. Көпчүлүк бир туугандар сурап атат адрес боюнча. Ошону айтып коелу.